Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi akardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Phai kuni ni phai kreser kebarni Dhonsuri Karbi Anglong pen Nagaland ahoi along Naga akhayatum Karbi Anglong arlo nang lutsi dikhangsi Dimasa arong along risim kang tang rong rang pen bang pharosira bang phokep amulukatum bangsi ketherte kangpu alam ke putha Karbi Anglong District Administration atumaphan pinpuralo pidet pen patumi ni phai inkoyarni humridamsi arona tingpen katharle sai ke klemda Dhonsuri ahawar arwadatum Naga akhayatum Karbi Anglong arlo nang lutsi dikhangsi Dimasa arong longle philang nang kachirai deji bor isi risim kang tangpen wangsi Dimasa arong sopi kethar ki hapte kangpu aputhak Dhonsuri ahawar arwadoan chingwaisi Karbi Anglong disiaphan pinpuralo kipi pona tengpen District Commissioner sangpi nirola phangchopi Karbi Anglong Law and Order Administration atumaphan hukum pisi pini Karbi Anglong Raikom asaiki abitung Lapen Forest Department abitung Joint Commandamsi Naga akhayatum Karbi Anglong adui ahoi nang kipet lapen arloan nang lutsi hemrit nang kekim ahem arit an katharle pon asai klemdam phitlo Karbi Anglong District Administration lapen Law and Order Administration atumaphan pinpur alo kipidam lapen lapuson katharle asai ke klemdam phitke kachoro pon nangji athenglo Lapen choropon vek nangji Karbi Anglong Autonomous Council kithekiding atumsita methang along le phelang kaching honpen kacherai komdun phitsi katharle asai kireng pon phitke Dhonsuri ahawar arat lapen Karbi Anglong arat atumsita choro reta uni lasi ningching du parpik lupusi katharle asai kireng pon bomahu kithekdun long arat atumpen chethang po News report Karbi Anglong News Dolamara town nang nipusi Dolamara ahawar arwadatum thurpak pen kachesongko Lakha inquire trok Duabargri constituency kiparlo Dolamara arado an thurpak pen kachesong ponang kok alam theki Dolamara along town nang bikok penapot rado anta thetan kisum chetong nang lopusi ke ongdu arwadatum aning ke hang kachepaklang to Athema Dolamara town included lote Ladak longle khajuna ador ki batpen chenglok ason atex nang peduk ponto lasi Ladak kidukilak arwaratum hithielong chojor cholang along tex ki enpen chenglok radatum kisung kachetong nang thetan nang dopu Lasi Dolamara ahawar aratpen Karbi Anglong Autonomous Council kacharipon kithekiding CEM Dr. Kuliram Ronghang aphanta Dolamara arwadatum pen chuningilo Dolamara town ke nang pinang nilupusi chuningipo Jongsi bangso Dolamara ahawar arat kachesonga puthak RD nang pipili pute Karbi Anglong Autonomous Council ansitami kachesong nang pali nang kokta thekpusi rapen lamthi chipaklang pon ringti Duabargri pen Edverson ko report Karbi Anglong News Channel Nilitum kachisong puthak la henlo athima nilitum doar Dolamara ahawara longke nilitum la pusonse akiduk akisong doko kajoini se nilitum kachisong donangkok lo pini pe nilitum phongnia phonga nilitum chisong ponlo
la bangso dalamara hawara longke nilitum han ke taun ke nangni pusi nilitum kado virong arada tum pen thorpek pen nilitum ningki thile pen ningki pungbun sinilitum chisong pon lo athema nilitum akiduk akisung la ke nilitum ke nalitum kado veda dang theklong lo nilitum ke lohan ka chajor vera tum lo la se nilitum lohan ka chajor long setami text kon ana nilitum han nang ke en ador ke so la pen chotali leng non ke la puson si longle khai jina setami ador nang pasupo la pen te hema long setami la puson si ningkani si along la puson sa suri na ke NG pulutang te nilitum kidu ka tum ke kupuson se nilitum kitu thek bola se nilitum tun e la pen piun e apo se nilitum ke la bangso taon nang kipikok na paching thori ma si pu non mang ke nilitum hana pasung rada tum phan ronga sor tum phan la puson si kidu ke lak tum hana ke chenek pon apo se nilitum ke la bangso taon ke nang ni pusi nilitum ka do merong ratum thurpet pe nilitum chisong panola sila bangso alang nitum la bangso taon nang chipri pretik ke nilitum ke puson si chisong taing ton pon pelo chisong pon bompo la si nilitum ke nalitum media tum stami nilitum phan la puson si nilitum phan kaning ji apor nang ke pia postami nalitum phan chorolo la si nilitum ke unan ke chisong pon pola bangso dalomara ataon alang nitum la puson si chipri pon petik ke nilitum ke ington pon pelo la si nili nalitum saratum phan MSc MP tumpan setame chuning rilo nang litum la dalamara arlo ke nilitum phan town pen ke nang than pen non la se town ke nilitum phan nang nilo pusi saratum ke the ke ding tumpan seme chuning ridon lo la se nilitum nimari hoya hin pen apan se nilitum lam the nang pachini don cholo kardong je dak nilitum dalamara problem dalamara town problem la so joy ni nilitum pinangan chichak nang lo athe party lo nilita dudut Wai fit sitame isumana ilitum aiem atum asabo kichit saja sondan kiteklong lahai pe na joini ne ko son ne laan kiching wai sar ke dilit penda thegonde lasi laso kiching wai sar ka ve joini si ajat asonta dun erlo pusi nilitum pini ana pora banke mathalo lasi pini nilitum town nangbi ningkan pli elo ningkan pli ki parlo lasi laso ningkan pli long ta nili thek long le gari hum nam lok chot la pen ke thek long bang la hello ki duk ke la katum cho som cho e a hormu ke cho jor e ke cho pang reng a hormu ke cho jor la hai long si a text ki rum dun si nili thek long chot ani wang ta la so text ban ke ku we punon e parok yam khong punon thesu punon chek punon la hai ki dam anta la alang litum rum dun la lasi laso abang ke nilihin abang nilining dog runde lasi alang tum jong si taun paching thurji pukiwan binong puason te la ningkan phoke son bak hala government hoi pen si wan si ilitum aphan ki paching thura awar sai nang pijima pu lasi laso awar sai ki thek long le joine si pini dalamura sor dalamura radatum aning ki pung abang la hello je nilitum laso akisung pena joine chipajok thegi mene pusi ilitum dagdalomra public tum thursi pinang an akorte tumke injir tumke dagdolo lasi pini ilitum malong thana do lasi thana long si DC kupi la pen SP la pen ilitum IM to kupi anda ilitum la dakpen si pajir ponsi alang litum phan pali ji phan chuning ri pon lasi non nilit oh la bangke mo ilitum akorte thane lo lasi dak ilitum town ki biji aron kom chola mane kom chola mane ave pilna la dak le kang thir nai adim ke nang litum dak lo kulat thek long ji along pin sitame chip bag roi pen na bhere akitheve lasi town pulepote isi chip bag roi chot ke town chimanun imapu ilitum town nanglitum non nanglitum kado ga veta e injir tum dado e korte tum dado benga veda da joine lata nilitum pin nangan kichi song sitame nang chi song dun no bang avedet laso nang kuri dun no bang ave joine ilituma angjir tum non lom ke arlo so sarpimara tum si ajad agut dado ajad along sitame ala arlo somar tum lun ke cho en punon ajat punon beng kichi dam nangli tum dakpen theklong yi dat dhora pen dak dalomra an khokep inut aku dakpen ha borjuri an khokep sitame ili tum ake
texture atum yong si do pute no kilometer ke phokya pen long le rona teng pen ke sita la town puna chi pu halatum no kilometer pen si ka phokya pan ke an ili tuma angjir tom phan ili tuma apai tom phan latum biblu sobedan ke haru hini an atangka chitunang haladak akam chu no chun che no sita dak dolomra lok ekdam bojar pen sita me haru si atangka ke alang litum ke dam ke bang si yan ponda ni dumpini la bangso procession donang ko bangke la henlo dalomora arlo ko bangke kaching tur the bin nong la to wa nang tum theklo to wa bang wak thang school ave college ave bank ave la pen mesen la so dalomora lok gudan ave industry ave hospital ta ave hospital dos ta gen 10 jot facility ave ambulance ave la son long si koson lo town ki ke ba poke atex ke nang rung bom lo atex ba ga ani bang senang bat bom lo atex sang ba bom visita me a town bang ke ubom nang development mo kha bang ave thang ta ave pini to walang tha deloma town long nang tum lang paklang kha rat pan karbing lo rat pan ta paklang tha je wana to war me ma hinuma la pen nang tum ako media through pen paklang tha delomara lok one high school dolo high school do ben ba keta government school dolo high school dolo awe theklong le paklang tha pini nang tum ako pini ako nang tum paklang du tha da college humkwan dolo paklang tha higher secondary humkwan dolo paklang tha awe lalubu anke eli tum theklong lo dak delomara lo kunatsi town ke bonai hem ki thegi ki mathai do adim lang tha industry lang tha industry kim thai dan nelong le do jima ronga sordum non taxi pinang po hema taxi pinang po ang ton si khayona tax ang ton si pinang po tang tela so khayona ki piun jia ja kong do malang tum ani sinang tum damra rong la town kwan mai palo dak lang damon kai biang lo ra choli la pil the dang ba paklang tha je ku an ching thul ma dak niri tum long la pen non town one dead pen ku ana kam town committee ben claim lo ma la pen ku ana tax room lo ma na tum pang ba dam tha pini development ke zero sita na tum lang damo tax krum gani wang saru ani wang paisa en ningkan pli par elo la so town paru ningkan pho non ningkan pho re ke paru ningkan pli ningkan pho par elo sa thang da ve pini ani ke lake delomra long isi leader tum abemal do ajat akam le asai le beng sta kaching wai sar bangke dual baguri long bangke tu teli avelo lasi ro sadu malai ka juda kali la benda ke theng ding no malai ka juda kali hala town create nang bursta town ga ke nang create de lo bang direct nai point lo dape mane pan chairman peklo mane pan ward commissioner peklo lale ke ba kali pini bangke chingwai sa jong si claim sa hala sot pen sini tumba ke nang ne puji sa penangan tu ma judun long lo je nang ne pulo sida hala so lockdown ho si nang bonai 2020 la solom si nang bonai lockdown nang cheng phitlo nei tumba ke thang da ning je dun dai belo a town ma pini an ke dak la nang le rok lo town de dak ke election da nang do het nang po pini election do tum si elected tum si pini ke town committee ke solai nang po polo sta ve Karbi Anglong Arlo Assam University Dipu Campus along Lo Katharle Bom Ariso e Jangatum University Arlo Kapapleng Pon et e Ason Anaputak Pinipen Nini Sang Sepin Pen Kachesonga Jai Me Kedenpo Ning do kalam Pirthe ke Katharle Adimle do sita Kethanatum Dor Phlup Ave Pulote Katharle Kapile et Nang Chiason Anta Ledam et Un e Lapen labang so Pirthe ke Katharle Ave Pulote Pirthe ke Inting Pukason Mate Emek Kavedet Ason Lasi Gian Hello Kachini Ajakon Sita Pini Arni Ladak Assam University Dipu Campus alongke Kethanatum Dor Phlup Thanbang Ave Lapen Mesen Hostel Ave Lapen Kedam Kevan Ichia Phan Bus Available Ave Lapen Ladak Kapathu Aklam Ave Lasi Ladak Campus along Mesen Administration Ave La Sojoy Nisi Ini Ladak Lo Charlie Bom Ariso Ejaradum Thurpak Pen Chisongpo Nangko
Lasi Karbi Anglong Autonomous Council Ketekiding Atum Sita Assam Chief Minister Lapen Education Minister Atumpen Chingki Chethan Chingwaira Koson Pensi Saido Anason Kapachun Pon et Unchima Bor Iponason Ting Misen Popusi University Kacharli Bom Ariso Ejang Atumpen Perangkia Tengno Nang If they cannot fulfill Teki labang so akisungki non hetpen kalido batay plo memorandum ta pajur lapen kachesong asaita klembom sita administration atum initiative ki en ponpidet apotto puta peram ke thingno ningchepo lapen jong si mesen asai deng ponpo klempon wek popu mesen ang thek nang chepaklang kli pulote kachesong ki ington tilo puta ning kiduk ning kikang airset prong setpen kachesong ahu ning chepon renti. News report Karbi Anglong News Channel. Protest demonstration. Sit-in demonstration আমি দিছো ইয়াত আসাম ইউনিভাৰ্চিটি ডিফু কেম্পাছ মই সবক জনাই দিম আসাম ইউনিভাৰ্চিটি ডিফু কেম্পাছ ইজ এ চেন্ট্ৰেল satellite campus which is affiliate a campus of Assam University Silchar. So every year protect বছৰ আমি ইয়াত ধাৰণা দিবলগীয়া হয়. Why? Because of the failure of the administrations of the university. Every year আমি প্ৰত্যেক বছৰ প্ৰটেষ্ট কৰোঁ যে আমাক বাছ লাগে, বাছটো নজৰে ষ্টুডেণ্টছক. 8 kilometers, our campus is situated 8 kilometers from the main town. Our campus is situated 8 kilometers from the main town and students have to come in a crowded buses. There are 7 buses. Previously we had 7 buses and out of the 7 buses, 2টা বাছ একদম পুৰা বেয়া কণ্ডিশ্যনত আছে. সেইটো মাজত ৰাস্তাৰ মাজত আহু থাকোঁতে বেয়া হৈ যায়. বাট যেতিয়া ষ্টুডেণ্টছত ড্ৰপ কৰিব যায় ৰাস্তাৰ মাজত বেয়া হৈ যায়. উইচ ইজ লাইক উই আৰ কম্প্ৰমাইজিং. আমি এনেই মানে ফিটো দিলোঁ বাছৰ কাৰণে. আমাৰ লাইক হোৱাট উই শুড গেট উই আৰ নট গেটিং ইট. যদি প্ৰত্যেক ষ্টুডেণ্টছে বাছৰ ফি যদি দিছে চবেই বাছটো পাব লাগিছিলে, বহিব জেগা পাব লাগিছিলে. বাট ষ্টিল আৰ ষ্টুডেণ্টছ কম্প্ৰমাইজ আফটাৰ কম্প্ৰমাইজ. ইয়াত এটা চেন্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি কেম্পাছ বুলি কওঁ. ফিল 18 years after the establishment of this campus, no proper field ভাল ফিল নাই ইয়াত খেলিবৰ কাৰণে. ষ্টুডেণ্টছক খেলিবৰ কাৰণে লাইক ফৰ জাষ্ট মানে এটা লাইক আফটাৰ ক্লাছ যেতিয়া সিহঁতে খেলিব ভাল লাগে যে খেলিব যাব বিচাৰে. No field, no playground. Hostel আছে ইয়াত 2022 বছৰত hostel inauguration কৰিছে. ঠিক আছে, it is well and good, I appreciate. But কি কৰিছে? No furniture. তাত বহিবলৈ জেগা এটাও ফাৰ্নিচাৰ নাই, শুবলৈ জেগা এটাও ফাৰ্নিচাৰ নাই. বহুত ষ্টুডেণ্টছ আহে ইয়াত এডমিশ্যন ল'বলৈ. বহুত ডিষ্ট্ৰিক্টছৰ পৰা আহে, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহে, শিৱসাগৰৰ পৰা আহে, যোৰহাট, লখিমপুৰ, ডিমা হাছাও এণ্ড মেঘালয়ৰ পৰা আছে ইয়াত ষ্টুডেণ্টছ পঢ়িবৰ কাৰণে. বাট কি হয়, বিকজ অফ দ্য ন' একমডেশ্যন, হোষ্টেল নাই. হোষ্টেল নথকাৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টছকেইটাই এডমিশ্যন লাষ্টত নোলোৱা হৈ যায়. আফটাৰ ভিজিটিং দ্য কেম্পাছত আহিব, চাব কেম্পাছৰ কি হৈছে, কি আছে কেম্পাছত, কি নাই. যেতিয়া গম পায় হোষ্টেল নাই বুলি, then they withdraw their admission, which is a very failure. If we cannot accommodate students in a hostel, and if they want to take admission here, but because of the failure to provide accommodations in hostel to the students have to live here. That means this is the failure of the administration. If they cannot even provide a proper accommodation for the students, proper hostel, then why would they stay here? They would be going to other different place. And we have here faculty members, lack of faculty members. Sober department, ইয়াত টোটেল 11টা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে.
11টা ডিপাৰ্টমেণ্টত এটাটো অকল ৰিচাৰ্চৰ কিবা হয় ট্ৰাইবেল ষ্টাডিজ বাট এপাৰ্ট ফ্ৰম দ্যাট 10টা ডিপাৰ্টমেণ্ট উই হেভ ষ্টুডেণ্টছ PG এজ ৱেল এজ PhD PhD ঠিক আছে এডমিশ্যন দিলে বাট টিচাৰ্ছ ফেকাল্টি মেম্বাৰ্ছ কম আৰু এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এন্থ্ৰপলজি অকল এটাহে টিচাৰ এটাহে ফেকাল্টি তেখেতেহে ছেচনেল টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰিব মিড চেম এণ্ড চেম ষ্টুডেণ্টছ এডমিশ্যন এণ্ড ভেৰিয়াছ আদাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টছৰ ষ্টুডেণ্টছৰ কিবা স্কলাৰ্ছৰ কিবা ডিল তেখেতেহে কৰিব অকল তেখেতে এতিয়া হ'ল তেখেতে স্কলাৰ্ছক পঢ়াব মাৰ্কছ চাব ষ্টুডেণ্টছক পঢ়াব নে কি কৰিব অকল এটা টিচাৰ্ছ Ponka lekte arong amikar Thomas Ingti amithang jongjung akhia dat pen JCB pen nini apartment to war kasilampia sai kedeng Phaikuni ni phai inquiry si ninkan surhinira inquiry phiarni lakha inquiry trok duabarguri MSC constituency under Ponka lekte arong amikar Thomas Ingti amithang jongjung akhia dat pen JCB nini apartment an to war kasilampi chephan sai kedeng Pier the thakido amoni datum kisung naike thowar kawi penta isi akisung thedan khangja la sonsi ponka lekte arong alongta sarkar pen towar kasilam le ongsi Thomas Ingti ke nin ke phodun desi amitha jongjung akhia dat pen nini apartment JCB pen towar silam on Arthema towar jongsi mesen lokulote business ke claim atumta choklem ponlong la anlote atogano kedo akar pietumta chingthur dun po Anlote banga khaya sonsi pa phrangdut unpo sitami non ke karbi anglong atok anu anke mesen atwar kawia potsi kaching thur chephan akisum kachitong nang dokoklo jongsi mesen atwar awe pulote kaching thur chephan bor ipik nangchilang jongsi bang akhaya son chingthur dunangchi pulote karbi anglong atok anu anta mesen atwar aba dolap asonte mesen po Lapen karbi anglong atokano anke paka aliabang silam etke un elo sitame JCB pen pasur pon lap asonte mesenji kedam kewang anke joy muchotpo lapen truck anke dam unpo anlote check heso hanso bidik kowe penchenglo ason kaprek asonamung anta thoi an wan unlo ulote ador keso pen chochor dumlong lapen hormuki wanta joy muchotpo Anlote karbi akhaya tumda paphangdun pikchi athema karbi anglongsi formuke keo lason thakthi ponka lekhe arong amikar Thomas Ingtita amithang jongjung akhia datpen ponka lekhe arong kedam kewang atowar chesilamsi check inghin pencheng lok kaprek ahormung kewan chephansi matha pon popusi Thomas Ingti pen ningjepo Lasi local MSc Anparta Education EM Richard Topita Amithang constituency upon Chemata Ponta Pusi Hawar Arwada Tumpen Ninje Ponduti Lapen Me Senator Wardo Bulote Jingthur Pichiputa Ninje Ponduti News Text Report Karbiang Long News Channel Romulo Tege Aprange Labang Totuari Timiti Hedale Gari Lam Cycle Penchonati Ganonke Cycle to Kalisigu Dang klienta ane dam thor unlo sa rang unlo anke yo gari na rang unpu la bang sining ki thela ninga charong pi ano lang dikhana churu bai ano bang ni rong bi ano na risha to bi lang ni phan tu kang tu na ye na pulo ni tum phanta ju inglong le dokok ta alang li ni tum hanta nang rapasonte ko yasi itu Aduh, awirong ta kai ta matha hai. Kela an gili tumarong ke sarkar pen tuwana bunai bukan tum thailong le. Sarkar pen mana ra petin la. Yo. Hala volunteer pen dak non la rong toklok la non ini gela rong pajusila adusila don le la. So dak anta ni tum jong ni tu bunai la. Toksina ke ba kilometer ke ba di ba. Ra pasonte lang ni phanta ang seni kisani
nia berta ke lapo an si kang ton pon iklo do me thak me